teacher, for helping me at times when skies were grey. Thank you, teacher, for listening to me when I had things to say. ardayda iskoolka APS Academy ee magaalada Johannesburg ayaa loo qabtay xaflad qalin jabin ah. APS Academy ayaa ah iskool ay gacanta ku hayaan macallimiin Soomaaliyeed. Iskoolkan oo ah iskool ka diiwaangelsan wasaaradda waxbarashada dalka Koonfur Afrika. waxaa ka soo qayb galay oo ardayda shahaadooyin guddoonsiiyay u qaybsamaha arrimaha diinta iyo awqaafta safaaradda Soomaaliya Shariif Xamse, madaxa Africa Diaspora Caamir Sheekh. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بمهدنا سبحانه وتعالى محايا لي وأبحي وماركيسا وهذا صباحي أيان كسوق قلنا حفلة دودي وبح مركان لنا هاي وفيوجا ماركيسا ضدكي وقيمة بدنا وحلدي سوحة وقيمة بدن المها يرير محايا لي وحين قدونا قوة الدون كماركيسا معمول الدون بإذن الله سبحانه وتعالى. APS Academy School كماركيسا وحن لا هي ما برينسيبال كي معلمين تبع أدنى وجومها سنتين دذلك جهدي أتجلسين عرورتا ماركيسا وهلك قروح ضبضن أو دور وطن سوى الجراءة كسفارة أهان حفيز كي أرمه دينتي أو قافتا هرن وانوشاقي أرمه دينتي أو قافتا مرول بقرب كي ننتاجنا أرضي بدنا هذا عاوني أو ماركيسا سكولرشيب كهله وطن كا أو هي أداها كهله وانكلا هذا اللي وحي هذا الدمان أو الشرعية وطن كسود أفريقيا هاي السنة إن شاء الله تعالى وقرب استاجي إلى هدو يرهدو. Today, but you know we may not know what will happen tomorrow. But as long as Allah preserved us, next year when we celebrate, inshallah, we will also mention how many beneficiaries. But rest assured, working with him, and I know him and Hamza, no student will be chased because his parent cannot afford to pay school fees. We will also bring some part of our humanitarian from Abu Bakr Siddiq Foundation so that the students will not also lack food and at least we can support them. ardayda ayaa waxa ay soo bandhigeen my school as well. It is a place where people from different backgrounds and temperaments come together with the purpose to. I say Abdul Ekberstani. Very good, clap hands for him. When I want to say my name is in Afrikaans, what do I say? Hawa. My name is. Very good, clap hands for her. When I want to say how's it in Afrikaans, what do I say? Leila? 200. Very good, clap hands for Leila. I am in grade 3. Today I am presenting a poem that says a smile. A smile. A smile is quite a funny thing. It wiggles up your face Cabdirashiid Xuseen Kraash raadiyaha TV-ga Shabeelle magaalada Johannesburg.